Yo anuanom ni adofo Ghana for baby biara obutu bia wo hweme no. Edin ameje so ya anti bi Mrs. Kofo wi ahyigogo ba kope. Zengeze na maje osu zientoto ntaba. Ali kponkpa na maje osu fufo ni nche braizia. Sabre baby amigina ene de mekanfo ama wo Amobi TV. Sa wo pese wo hwe ne amapa ne wani gye wo hu wankasa wo sere se chesa rewo ni Amobi TV o de bia wo bete afutu sam enoma egu Amobi TV no mesra wo enhwe baby anchim wa fidie nkonkoto baby ahwe Amobi TV papa Amobi TV uni size Amobi TV kayiko mi Allah ashi go ba kope anti bi ba kope anti bi mini size enu nti na me kanfo se hwe Amobi TV na omunso omuni size medasio me mo bibia kwa baba Amobi TV so munya ba adwoa Amobi ni ene me gina reneba na obi tase de na IV akopie ne bai eya ya kasa ya maame ba ko a oye the vice president ewo Mfantse association of Minnesota omo vice president ni fie na me hwe fie ya maame baba brapa me ba kese ajeje me nsam ya kasa ya Afua Agyapomaa ni fie na ye kina ye ne ba bediri nkom na so mo kro ne de ya doye na no muguso a omo ye last week komkokye ba ko yo ewo dubrata health center ene so masa so ba Winneba krom hanom na ofi na ene yasa so ba government hospital ewo Winneba hanom say ene so o masa sa to baby scott nyama bebre ene so da ba ba adoye bebre ewo hanom say na ene no no kasa e ba bedi nkomo e bisa say vice president no what are some of the challenges ya no mu face e dey pa na because nye easy so be be adoye me ba ha ma be hu ni fie ni obra wa bon me hu say adoye ya ade awunimu ya na me bisa wo say nyame no mfa nchew because wo sre ana wo ye ade ama wo bi no na nyame di bie kwan so de man tira nyame ehira mami ene ne ba bedi nkomo e ba ne sen eno no susu nya adoye bi say mami enjoy na ekuo ya say vice president ha me fi no nyama bebre na ekoso me so menye bibi efa mboa me man no ene ne ba bedi no bitwa me usima ba na de na brebo yo anuanom ni adofo Ghana for baby biara obutu bia wo hweme no edin ameje so ya anti bi Mrs. Kofo wi ahyigogo ba kope zengeze na maje osu zientoto ntaba ali kponkpa na maje osu fufo ni nche braizia sabre baby amigina ene de mekanfo ama wo Amobi TV sa wo pese wo hwe ne amapa ne wani gye wo hu wankasa wo sere se chesa rewo ni Amobi TV o de bia wo bete afutu sam enoma egu Amobi TV no mesra wo enhwe baby anchim wa fidie nkonkoto baby ahwe Amobi TV papa Amobi TV uni size Amobi TV kayiko mi Allah ashi go ba kope anti bi mini size enu nti na me kanfo se hwe Amobi TV na omunso omuni size medasio mo bibia kwa ba ye ne ye maame Afua Agyapomaa e ba betwetwe nkomo kakra na wa introduce yourself e dey ashray ma akwaba. Thank you. Ba we dey small introduction bi me ka say anti Afua Agyapomaa ba cho ka bibi kakra e fa ho ne enguso twetwe nkomo Jo wo from Afua Agyapomaa if krom gara if Winneba simpa hana wo ma hana matne ko Methodist primary school before medicine ko middle school the time no ya Miss Afua nti nya wo friend Methodist girls school nti me wie na mo ko takrado so ko commercial school wa takrado nti if you want afedi me hwa the time no Winneba ya kesedam na edwuma nyi krom na house na nti okay edwuma kakra 1 month boundary as a secretary you me 4 years biana but mama you bia or your trader one go school so or your quarter bottom nti odmo kro labera na makatina ya na mo ware na adi na awo mi fi wono so muku no obo ware mu ojam wo kwa Libya nti metua no ho mo wutu wo Libya no mo wo kro so wo ha nti ukro ya malamu kro
menyim baby anya dem mo pianta maka menyim be chima fine but ne be pam no ba e bokọ round ene ma wa bobra na se metie wo ya ye wo ne ba ha but see a wakeka nkro bebre o watena takrade mameba o watena takrade watena Liberia so kakra en watena Libya so kakra ba yan mako wo Libya no e ban se yan certificate wona yan ansem no because Libya de kan Libya na ehu aka wo bia e de na du copy Libya muku na mission wo Liberia no no di kan kro Libya no ba fam so kre e ba cho no e Ghana ni ana no e Ghana o ya santi it motena Libya how long mukro wo first metina wo 8 years na me be fie na me san kro bi ono sa me metina 12 years so into since 70 maybe 80 ni na mo Liberia 82 no come na ba na 82 na mo I think 83 na mo Liberia into 84 na mo kro Libya but now for 22 years back and forth na say Liberia also now Liberia met now by 6 years but you know kuna de adwuma no do kwatena Libya no a plumber that time na stroway no na ewo ho no wo ho but Liberian Walkren kofinya chance for onam there even the Liberia for nanka so wa see fi wonti e wo wana regi visa akobe bi oyedin into one no we na what the for no what the cry wonya ofane plane or do call yeah the matter me na wi ade yedin dam into what my visa na ade na to onye bi no do cry into am dem oba fam no me ka fam Mali me ye transit to Mali na me do call Tripoli tina kwanda ho my visa na ade na and I said those time Libya na enye enedie ya ehuhu dabi because company now so what to what the papers book what they was showing crofo no wa akọ into the airport ko botum am paper botum da yedwuma it was no oye na Libya ye etima for that time na time na san so edukodu America Minnesota na how long na that America matter 19 years but me call 2021 yeah the America 2021 yeah now that's na Minnesota nti na say e ho de no wa wo mba na wie de na sa na wo ma wo membe membe mi je wo metina America 8 years na mafa mamba no so krai o manya min show we de yensan so embra American some no the yenka Mfantse Association of Minnesota no so what's na watching because you can't traveling abem so we experience bebre what's na Libya what's na Liberia what's na e bagana so that's a one kasa akwantuo no e wo ni so ntino we experience it is na wo di tiku na wo di ye bibia experience no you can Mfantse Association of Minnesota na as a vice president no eba na send ku no buy na e na e appointed as a vice president then you hu wo hu tia e appointed ka bibi kakra fa ho chwe e hu de nyame de I think do show and we show mokura America mara moko join ku bi na mo wadwuma ma me wi 2011 enti na me yedwuma Bethesda Ghana funa yewo anade Africa funa yewo obi wa na ya atwe paper amena me di wenyim 20 10 5 dam ana da aboa ye ho enti me ma me wi na wo ye wa adwende no o de ye toku nya Africa funa ye to enti ye toku bi okuru ye to no Bethesda echi na nyama bi nkoyie na ade na me sister bi won office nya Teresa abaka chem do why you fantuku aba ni number join fantuku mza mat fantuku na menyi obi o botu me lead me to no chem o the address wo your president Madam Monica Wana or the bram so the be man na mokre na go so lucky there that day na mokro wo no na what to aba
na wankasa wa ya de na akoyi me kakra fanya opempanyifu ejina no na obi appoint me bobas then me be ya lenyin no ide na what me be shim but mutumu there or your friend because mankasa all Libya na me one na ye won Mfantse ku da ma na me president Libya na ye won Mfantse your friend Mfantse configuration from Tadi all the way to Senyabriku. It's met them no I made the pa there. At least menya manka some crofna menyona yard na me be. It's maybe an wa point me so me jutun because mo kwado there me ye edwuma no. Na mejima eja ye de na nyemu da ma na abudu ndebri. Etima mo taya kasa esimoni so no me hu say me ne mo president de kan kasa ye Mrs Monica Abrahams e kasa ye no o kan say mo botaya ne say mo be hwe abatan especially ma no ene nkwara no na eno nko ane ade e da mo ni so ambesa na mpese mo ye bibibim Emu de ku biara to de nya botai bi but as time goes on nyame bi to me chia so ayebem because yimida ya boa March of die ya boa one ya boa coffee pee even though over there or the anyone there ya boa about time but along the line baby suba it me kashe maybe ya boa one that's a meteo ya good ate ya kray say anye ye kran say nyo ba tempo na bawa na say nyamboa obotum ahwo say ma adoya na moye no every year be yearly na moye ma various hospitals no and I say ebomumu a motum ye bia oh che dey hu dey oyeku haze nti every year bia lo we sky ye donate you want say every year bia say ye wo 4,000 na ye wo be dey 5,000 wa na ya cheche you obia tum baka dey me me catch on do moncha mo yin hwe wi ni bafo so dem adano so obi so kan moncha mo yin hwe budata nti se e wodamo omanu mu a na wo so butai bi de we yon de oh monkwana monko boam because krom de baby ayen bo nti se de bana baka na ye bi so ada ifi de wonya odu bi anwara wo baka da wonya odu bi so ye to bi ba na yo bo hwehwe hwanya me bi a na wa baka na ye tu ya nti every year bia no or we sika ye donator ya chichama o mama ni na pacho ko no mo san so de ye de boa mo ho ana se bi obi kan obi ho ana obi maame afrim ana se yi ato obi en so mo san so ya another donation bibi sa de contribute ehun de ikupi wo no ma won dem America de first in da ye to in o je de ye to de wo ho kan na ye da abo but nye Mfantefo ne de ye ne dam ye dwene won a wo outside sin na ye wo so na ye kura ye de nyame na adom ibotumi enyibiedi nti da ye de asam towa fa de yi ana party bia ye nyina ye ba ye keka ye nsade na ono nya da abo so ye pede ye kasro so ono ye di nsu na card ekrom ade won ye card what the ye card ye twetwe nsam kakra wo ma nya da abo basa tinasa tutu ye nsade na mbom ye ku na nkasa ye to ne de ye to de boboa nyoma na oma my yes ambroha obai won say ye hwe wo experience bebre what na Liberia what na Libya eden ya wo hu se de ho asetena no ene hospital ne maternity we no etie what's na kwatena US for 19 years nti ye can experience dey ama wo bebre kwa compared to yenye Ghana ha no me say no ede na wo hwe sa nkromiensen ya wabobra wo ho no mi na de ba wakasa wo man ni mu a differences in the same because you call various places no be who say babies got to cry a problem e be cry rusty so when crash they say it me cherish babies na your baby e dey cry either maternity ward e ma be break cause a baller e fin ni ma na ade we na simu anu so say ma mo ye de aboa omo who compare na ade na wo de be kan che yen so e wo Africa ha no ebia de de kwama wo de kwama obi kwa beka say bebrebe na pese de camera sisu na de ketwa we na de bre wo say before what problem say anya dan na anya car na de be si ho no hu the value of ade na wo de bre no so hu but mo so ye $1 na e ba yesika mu a yeska bebre enti wo be hu ye no e de na betumi
like a difference in the government in any Jumaya, and I say Yakasa face the country as soon as you buy any Patroka be. I think there's even grandpa Mr. Council or them can Libya crana na you want. A woman there, a bano, ne or man who say not to sink a gra, but said, don't come hospital, why are they? Cleaning day in car, or they biala, yeah, and I done McCain. Sir, bring you use the bay a face in upon the bar or your for me, because no so on. No, my chin, no so on. America, them yen to be far and to Ghana. We stand there, hospital 1 hour you won't want to clean an apa, you won't want to clean the library, won't want to clean at the front pool. Oh, now you the me, Yama Yada Brownie. Your bompay there, next year, will be to say, Maba, Mabana Moshe, Motsi. Nurse is so on phone. Opayina Lompa, O Jenny, ya dad man, on Fano. Share, Macawasam, Mokra America, first, no. Okay, you grab a soon me na make a yearman, moon, walk down or hospital. Oh, no, mamma, tell them the Africa, the Nabaho. Oh, so good, baby, and my mount. Now, Chokran, may and more costs, more credit, the same gown, no, what is sham. I say, or them, Miss Gown. It's all few, or no good from one. It is a young I obey your crony, the cleaning I yesterday there. Or a day ye cleaner. She remember for what I would do. No, we go because we was cleaning. Oh, yeah, doing your baby or they say, hey, why you them? No, we go because we knew yet. Oh, and see, I went to make a hospital or there. Crabia will be able to my yana or that one at the night. Say, your guitar, then you clean out no better. Oh, because I clean out dinner. Obey ya, no way to na family dog to it. So, Sabri, you want to be to 1 minute, which you chew on or your fuff. And what we say, Americano, I say, chronisika, it be a easy mamma, ye niska. So, who say, and it's be a money, a man, yes, I say, more you should be a mother to honor mamma to a good, not I a ball and Namodia Breoha. So, yes, you need to can be. Tia internet a dreaming nanya and I say American can am watching and I say Yakas African to you to my name. Oh, I dream yet. Africa, I dream yet. Now, can you buy any canoe? And can you know day in your baby? I yashin ye. No, mention because America, de me, and your man, no boy, for them, yet say, has a recovery. A question and a pay my wage may be in my back. Also, a Jamaica away with your what to brog a cry, what's why I bring that. So, Banny, yet, I dream I had the Bob Brenner yet. I quite dream not also. And a man enquire ube who woman, and the ones are bad time, especially Africa. You be who no baba, while 10 will be out 15. And what train to know, a maninya and some point a nimpo no diaco, a corano. Nina poverty, ne be no, Oko Cassie say ya, as education, no, ever form, will be quite a say be a yaw, so be war. But Obeshan Korea was street is see. Ma a bad time ya, Modia 2 minutes on Korea, so which means in Cranham Street in the Sosono. Eh, dear, a touch of Macoma. My dreams are Corano so honda. I might say, oh, and crabby crow money I will for. One nama bontia. Omuhiamwa, Motumia Bibi say, Yam Penta, they be in maybe in Fambres and Corano Sodana. Mom, Sir Uncolano. Oh, say, I did be away and not just say, oh, calling you not agent for free bim. And yeah, dear, and car hospital and major places now. Yep, but I say, what Cassan, yes, they don't so back out to you. Because make us because almost so acquire Cora. And I'm Corana Juman, do be kind. Nini na kan Corana, and your hospital don't qua. But we some to make a motor incubator in your call government hospital, my own baby beer. I mean, very cute. Any uncle Corana, maybe a Belucino, but because incubator be your honey, maybe your wa, you bet to media mark when I surviving to your quay who a and fe. It's apart from that, no, sound Corana, Susuma, money, and Quahonka cra.
emaye na efutuo be na eno so betumi de amasa omo wu bebrebe na o ma begu ho no ma se obekọ no especially me mpese me bobo hospitals akese e won ha obekọ abatan wo fufuro e so no da fom na ne ba so da ne nchen yesi bed ni ho iti mutumi e the bed ne sa na say mo focus won maternity we ho nko a because nkura ne bi so ho no mo ni empakra da so oba ne ma me ni na da fom ye de ntuma na ase ho tenso mo hu bibi sa na America me sure say sa me bibesi wo ho so hu ntina say face the country ye mpayin fo ne na emwa yen ana say eno so nka ye kwa ye mfa ye mpa enkwa na oh dabi hospital the when you there obi aboso ya na mpa akọ kwa me ya na ya reho ubekọ na oba atan a wawo na oda fom na ne ba so da ne nchen ye se mpani ho ohun ti aisa na bebre kura no awo kon mo mpese o me ko hospital professor na obewo wo fie cause wo ko yesan so ko gini sika sa wunya baabi de wanya baabi ande o si wo betua etine na o prefer say obetina efie mum no wayden na wawo bibisa ma mu hu ade na eba mutirim aya na I ha adwen wa adwen pa de ukro ni yebokwa yebeba na dama note de bia yebokwa baba na fi de binti bin mi pi won pede wo batina Ghana kura ofi do tena won kura na sabi ka franya me frɛ no wa opia nso nye de oba na dam nwa ntini na na make chede mpanyimfu na wodi yenyim no owo wadwen na wo botaye nko nwa san mpanyimfu ne amanda obeye ya ofi leadership no I think the leadership yet what to sing kakra wo nyama nkitinkiti bia wo de wo ye na wo de bo ma no nti yeso ye ba hwe ye bo se da ye ya obobo ma yeso ye ba ye ya family my dad say in 5 years to come then they expecting fee Mfantse Association of Minnesota. Oh, in 5 years to come ye be ye nyame pii ye be ye say I must monya 5 years to that it in 5 years to come no then they okay na mpacho ye record you yeah ye be ye nyame pii because afi nyama ye gudu ye won Mfantse fo pii wo honom ewa enti eyi na ye to go a obon do sa na nkofo wo ya de ewa nti the more ye benya nkrofo the more ye skasam so obokoso nti ye be nyame pii apacho more plans bi so say Mfantse Association am wo no betumi anya ekuo ni bi so Ghana ha ase bia bibi ni na se donation na se mo amuntumi ntwa ticket kora ma ekuo na wo ha no so ana ye ni skenti no ye ntumi ntwa ni bi ebotuma ye ewa ebotuma ye na adokrin de enyala Ghana fo na ala nyala ye wo krom na de trust no awofom ya awofom because maybe matititi ikupi apofo wo pekupa obi wo yoku ani skekedi ni je owe no yo okwa na ku ni eku nti se ye be ye mpo a gise in future ye hyeda na ye betsna wo ne adwen ho ye asa na ye nti ye be ye na meka de ye be ye nyama kasa ye be ye nyama pii ye bohwe ye mpanyimfo ye kwa ye botu enyim de ye be amene ye hu de ye na dama obe ye na we to we na wode wa na meka ye Mfantse fo ne de oba ko fonfa na adwemba asema leke mo kompo dem do ko mpanyimfo na enyim na wodwem ho ansa na yetumi ya bibi ahwefo anti afia Agyapomaa kasa maami wo ebegu mampa wabobra sa wo hwe ne kasam ne obra wabone enema wo keka mom ye nye yesuban ye na ekuo ye mfa bi mra Ghana ha na trust issue no me say o obi mayen cause enkoye na ye nna so ye ntumi mboa na o man no government na so ho ye den eto my that is how ba ye show you so me about 3 minutes can be kakra effect about time for can be kakra effect nursing mothers doctors nurses because you compare nurses for Ghana ha compare nurses health people for America difference wo pa obekona nurse ni bi kura tiatia obekona akwara bi just ye wo na koye healthy pa o it will be do baby no nya infection e wo hospital because maami bi antumi anso nurse ni bi antumi anso akwara ni kura ye how to handle a baby no kura say baby as me hu ne say ye ni passion for adwuma no as a uniform no bebre no uniform no eyo mo fe e na wo hye bi wo various hospitals and nurses are rude pa how to treat a patient and I say nursing mothers no ye ni bi afutuo ben na be masa ankofo no compare the wo hu we Ghana ene America no dey na be country tuyefo e maye
ewu de America de say yes ye ka won asema ye beka anko o sande America adwuma na wala ye nara say afi no so o bonus a wode ma wan to bia lokwa adwuma ma empia de ebe ye mistake bia we within a Christmas bia ye nye bonus bia la because me can be o me ye bonus 1,000 plus or Bethesda it is say ye bibi na watch o there o suspend we ye ya enye bi nti obi okwa adwuma ma o hwe o ado we de oye na do to no kwan na Ghana fo ne de enyi ma da ben no be yenyen na se adwuma de nko your friend ye pe those with passionate church there obi a ewa koma na krom nurses na doctors na de enyim da ware ye ye fi one member na ye bottle hospital into team na America strompo de betia because customer first into minante into yes mu pi mo fa do na enyi gyenye adwuma no ko fi bis won tuan ka oye na me wo bi ehwe obi ya nyimpo no po tumoto no kotokum na o chawade wotuma chawade mpo se wa kotua na ebeje ti doctors na nurses na ye no kan we mo mi amoyin de mo be ye Ghana for to ndwom bia o man be ye ya go frinyala obi anyu obrenyo obampo no ba mu ska bako no krom anchi me kechime ya ma ba ti yesro mo fa do nya yim hyehye nhwa batan mo hwe wona wo hospital obi dan obi yare rot wo de ma won ka fe gwompo mre no ntel da yasam na nurse so wagina phone do na makoma de minye yanka me gi phone mo to che wo baby nti ya pa mo cho mo be adwuma mo fa mo phone nto wo adwuma 8 hours right o ye adwuma mo fa mo phone nto wo doctor si mo hwe na nurses won ye wo adwuma no kro ye me nara sra mo yi de mara Why ya da say ye two yen suffers ye ba welcome Amobi TV welcome ye fine e wo Ufia has so the pa me say ye better so ba anytime ba bia ma but more than afraid one person am bedi so akoye am pese bia ma bedi wo hanom say no meta ba fia ha na efia hanom ye de pa you are here for ye did you no aba na wie ye maame efia Agyapomaa na edi nkomo o ye the vice president o Minnesota Mfantse Association on the vice president ewo ekuo no na adoye do mo ye bibia se waka bebre amamate me se adoye no woni mu ya ne wasua o odwen se wo ya ade obi nhwe ebiebie kwan wa bobra obi wa wonye ska wonya ma aboro so nsem aye ke obetumi aye ama na aboro so but entache ne mpoti se onye bi oye no hunyame a ehira no ne mbe ne na egu ho ebiebie kwan wo hwe very big house what I say nanim so tse when how to buy the way I welcome you efepa eti eni na me say ye hwe interview ne so wo hwe bibi efrim yes so admire ne ye peke efutuo bi free ne nsabnim yes so ye de aboye bra me say edi na ye Agyapomaa Amobi so subscribe to my channel na bo modern say be subscribe to Amobi TV na aboafo so ayeboa me ma me de jumede bremo my favorite things so Kumasi Bokum Estate and then I will say wo hye enter there designer wear perfumes watches both and quarantine paying for then I will share my favorite thing is a bread. The near aba delivery in na ye we screen so numbers in the corner so what fan contact on be will be our contact ma the near man ever na so do Porsche bride or something so kokomlemle Porsche is a bread our real go so aye warrior afi na satie bra na on plan or wedding or if I'm wrong and so wedding who be souvenir and then I will pay both wedding suits wedding gowns e dey na wo pe obesa so plan wedding so e dey amount Porsche asebra o kokomlemle and so Porsche bridals wo ko be ye wo bibia so e dey amount na fe so me so do wo ko all the way shipping company kese and so we Germany e Ghana cargo group page container e na nothing for we koja e champion the third e ye kuma wo be shro hene na say nye ahindie no kwa no ye wasanso eye adwuma shipping company ene dia den na person de ba Ghana ha eye cars na home use den na person nye ba bia obekọ na ye se woni ma yira na woni ma emba bia asem na se contact ne to wo mo be form number no e wo screen so na wa contact on the person de ba Ghana ha bia na say he's at your service or contact na would be beba they so subscribe to my channel na so now Amobi TV all my social media handles need na Amobi TV but that is how share me bye.